Hakjing ilang penskam jaga National People's Party Penthor Ungkra Constituency Block Executive Committee kebala pelong menta kesengi ke arsan terik noilar arjar puar ukonar ke sangma ula penbena pajba bu Rocky Hek unde ukur tong bania khuni ke election na Penthor Ungkra husnam arjar arpulai hagite jing ilang lawan benishim bentalang dehi babun kinong yalam jong keseng ki bakentup yu konrad ke sangma Preston Tensong James sangma bat kiwe kador bidisnan na kadao national president jungi balong chief minister jungi wa pernat sama wan hanya bor ya kaban penskem batru ban declare bau ba roki he un salong bukan di Jawa Party NPP nane na po penthor ka constituency kalau bun ki wilayah bu kabaylawan jalan nang yaki nong jalan snong di bor thau di bapun ba di jengol kam di badasa di bani nakalian Jawa Party ngin persyang bante ban perulong katu bejingan lut jong di paiba kene ka konsensi para kita apa akan ong yebi anengani nanti tong ya presito ala jom di Jakarta, ala jom di police station, nang bagi yo yang lagi jom kabar belum. NPP family, baga shenga, kumuta perlok, kumuta family jom yang kesan. But kilau sakit ini para hongge bilang ini, baru di family nak party. Nado ki ministers, KMA, KMDC, di mana same ini. Yang le konsensi hamta me ye bi pai ba bai saki ne ye kumta pai ba agar pa ye bi ndai bandam de ta ge shakti nama ba idan ki bawan pun kha tumpang mo ndai ban sme nama mangi dan ne kum kai chiye kisan dengan pa ye bi bahagane ka samai an ni trailang Miladan ka Block Executive Committee di Jongi, miladan di Women's Wing Jongi, miladan di Youth Wing Jongi, ari ni trailang nang may sakmat bangin mon pelong urlong yang ni ka, tutong pra konsensi, how ni uslam arjar pulai banuan.